Hanjanglangso long barim kalitang Bhuban Chandra terang chikimo amen pen ingdeng ingkora isi all Karbi Anglong Inter Sub Association So-arlo football kachepate angdung kiti kapathupon. Kedamtang preni phai thom keberni Hanjanglangso Sports Association pathua klamalong arnikang sampor phai ke thom malong pen labangso So-arlo football angdung kiti kapathu pangcheng ponlo langhin sa lapen diphu sa atum angdung kiti kapathu kecheng amayalong KAAC CEM tuliram ronghang aluhi sarpwa manpen chetongdon Manpeng Alohi, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin, MLA Bita Singh Ingling, Barim Anparta, HSA Amaipu, Jivan Chandra Pathak, Kasa Akong Chunbang, Dr. Pankaj Teron, DSO, Rilipson Ronghang, Barim, Kalitang, Bhuban Chandra Terangachor, KAAC Kachi Rongpipi, Nominated MEC, Sima Ronghangpi, KAAC Social Welfare Board Maipi, Kadom Terangpi, Bokajan Municipal Board, Adun Maipu, Sundar Ingti, VDC Amaipu Barim, Babu Ingti Atumpen Chenglok, Penangan Kithe Giding Araratumta, Chetongdun Rinki. Angdung kiti kapathu ponahut Greater Difu Sports Association kapathua bang phiatum akele kithek monakajok langhin ese atuma phan goal plira phaive pen paremponsi ke hayanong e chepalong dunlo nong e kapajir pona mayalong alohi sarpo KAAC CEM tuliram ronghang arideng pen GDSA atuma phan ke hayanong e kapajir pona sonthak thaksi kachetong dun manpeng alohi atum pensi break jamanong e pajir dun rentilo Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong Live.